Abashomesa abazire n'abanyamyuga Mushunga Primary School muri Mitoma basimire gavumenti ahabwo kubijika kandi biine amasiko ngu ekyombeko eki nikija kubaho orutambo omu by'obwegyese ahishemereri. Nanisima ka esawe nshabirwe esawe kamishana kukira kumweta arukwatagana na Minister witu General Kahindu Tafire nubo bapushingire mpora nubo bakahika ahashoro yesentezi mwabishaka kwiyatwangiriye kare tugategereza tukabasa kurema ahaba seze kwa ubugavumenti kwe batebekanise okati no kushemerwa pango kureba kishije ujakikira abanza Mushunga bakubitera tarazo batekaho tanks z'amizi so nyuma nsangu ebyinjirwe kwaso zaba no kugenda baza kutaha amizi amgerana kabyaho ecyabazire imbabura ngo bahefizo mbire Deni twatusigare tukubanje abashomesa gurede. Omukoro gwo kutongoza ekyombeko kyombekirwe Ministry y'ebyobwegyese gushyirweho n'abashomireyo. Ninjiko kutabintandika lya omushenyi kandi nanya omuchurch school yiza nabanka headmaster omuchurch school omwaka ogwarkumwenda nkaga umwamika tunja takizira Nindeba n'abantu abena yegisa nindeba harimo mwami rwanzu nakagwegesaho nkaga nebiri tukizire kugira obuzubu contractors nabakira complaining ngo nihija abantu batakumanya bababuze iki bababuza kiriya babaragira ngo mukore iki itwa mouthpiece witu nkabe education department ni project supervisor nonga kureba ngo mwata mu kihango omukushoma kw'abana banyu obundi mwe nimuza kuriya mu kasita n'aba government ekikoreki konka n'akasente kake k'ebyokurya batandika kubirukangaho kashashura kandi mwashitamo mu PTA zanyu mwagira barete omutwaro gw'obugi owawachumye obugi bw'abandi iwe yanga kushashura. Mushunga Primary School ekatandika mu mwaka gwa 2020 amakuru agasha kwa Ben Muhozi.